Dobro jutro, ja sam Sani i ovo je čudotvorna meditacija za započeti novi dan ili dobro jutro. Ako ti je moguće, počnimo dan zajednički slušajući ovu meditaciju prije nego što ustanemo iz kreveta. A ako ne, poslušajte čim prije, možda u toku jutra. Opusti se. Budi jednostavno komodno. Nađi poziciju gdje se tvoje tijelo osjeća ugodno. Ako osjećaš bilo kakvu tenziju ili napetost od prethodne noći u nekom dijelu tijela, moguće je da ste nešto loše sanjali ili je moguće da ste se u lošoj poziciji opustili i zaspali. Moguće je da su vas neke loše misli pratile pred spavanje. Što god bilo, sada se opustite, udahnite duboko i udišući dovedite energiju svjetlosti ozdravljenja upravo u taj dio tijela gdje osjećate napetost. Ili još bolje, u čitavo vaše tijelo, u svaku stanicu vašeg tijela, dozvoljavajući da jednostavno otpustite sve tenzije i napetost. Dišite duboko i sa svakim udisajem, bez da u jednom trenutku o tome razmišljate, osjetite kako je lijepo i ugodno biti upravo tu gdje ste sada, u poziciji u kojoj se nalazite. Osjetite tu toplinu, mir, ugodnost i znajte da upravo sada započinje vaš novi dan. Sigurno znate što vas čeka u današnjem danu, ali ne znate kako će se sve to skupa odvijati i upravo zbog toga zapitajmo da nam se dozvoli da energija jednostavno struji kroz nas i da zahvaljujući toj energiji koja nas regenerira, koja nas hrani i koja nam donosi taj mir, dozvolimo da se sve riješi na lijep, brz i ugodan način za nas. Zatražimo da iznenađenja budu lijepa i ugodna, te avanture u toku dana zabavne i jednostavne za nas. Sve nepredviđene situacije bit će zabavne. Upravo to mi stvaramo naš dan, našim mislima, našim idejama i našom energijom i zato zahvalimo za sve što imamo do sada. Probajte ostati koncentrirani. Sa lakoćom, bez napetosti, koncentrirani na sve što je oko vas. Na vaš krevet koji vam je dozvolio da ugodno odmarate. Na vaš dom. Na struju u vašemu domu koja vas služi da bude svaki kutak vašeg doma osvijetljen, iako ne znamo kako funkcionira. Zahvalite na vašem automobilu koji vas vozi gdje god vi želite i kad god vam je to potrebno. Zahvalite na svim ljudima, na prodavačima, na čistačima, uključujući policiju. Znam da vam ovo zvuči smiješno, ali počnite ugodno vaš dan, bez kritike,
bez ljutnje, bez razočarenja. Zahvalite na svim funkcijama, svim ljudima, oni koji rade, oni koji stvaraju hranu, oni koji dozvoljavaju da hrana dođe do vas, da možete prehraniti vaše tijelo koje se kreće svakim danom i koje je to izvor fizičke energije. Zahvalite vašoj djeci, vašim roditeljima, zahvalite svemu oko vas, ali u prvom redu osjećaj zahvalnosti prema sebi, prema vašem tijelu koje na prirodan način svakim danom, bez da vi u jednom trenutku o tome razmišljate, daruje vam život i daruje vam mogućnost da idete korak po korak naprijed. Vi znate da vašim mislima stvarate vašu budućnost i vaš dan. I zato mislite, stvarajte lijepe misli. I otpustite od sebe svaki strah, ansiju, razočarenje, ljutu ogorčenost. Odbacite od sebe potrebu da se kritizirate ili da kritizirate. Odbacite od sebe potrebu da se ljutite, da ste ljubomorni. Odbacite od sebe potrebu da se kažnjavate ili da kažnjavate. Ovo je vaš novi dan i želim da započnete sa podrškom prema samoj sebi, prema samome sebi. Stvorite te misli u kojima ja podržavam sebe. To mora biti vaš dan upravo ovako. Ja podržavam sebe za sve što radim, za sve što mislim, u svim mojim namjerama. Jer ja sam dobra osoba i zato ja podržavam sebe. Ja prihvaćam sebe. Ja prihvaćam ljubav. Zaslužna sam ljubav. Zaslužna sam da mi ljubav dolazi bez da to na bilo koji način ja tražim. Ja podržavam sebe. Ja sam najveća podrška samoj sebi. I zato radim sve što je u mojoj mogućnosti da ovaj dan dovede u moj život ljubav, podršku, prihvaćenost, radost, mir, bogatstvo i blagostanje. Ja dozvoljavam sebi da ovaj divan dan, neovisno o tome što sam i kako sam prije razmišljala i kako sam se prije jutrom budila, ja danas dajem podršku sebi, prihvaćam sebe i očekujem i dozvoljavam da ovaj novi dan donese u moj život radost. Ja poznajem radost i ova čudotvorna energija puna ljubavi dozvoljava mi da kroz zahvalnost ja znam da sam dobar čovjek. I ja dozvoljavam da ovaj novi dan donese u moj život blagostanje u svim svojim formama. Svakim udisajem, u svakom trenutku regeneriram moje tijelo. Zračim energijom jer znam kako se osjeća biti u potpunosti slobodna od bilo kakve potrebe da kritiziram i budem kritizirana. Ja prepoznajem, volim i poštujem sebe i ja podržavam sebe. I polagano otvorite oči. Promatrajte oko sebe. Osjećajte u srcu i dalje zahvalnost.
Ustanite polagano. Rastegnite se tako da sva energija prođe kroz vaše tijelo. Možete napraviti i nekakvu gimnastiku, što god želite ako imate vremena. A ako ne, jednostavno, polako započnite ovaj novi predivan dan. I u ovome danu iznenađenja će biti lijepa i ugodna, a svaka avantura u toku dana zabavna i jednostavna za vas. Ugodan dan vam želim.